February ni som le pakua kum sang ni som ni le pali kan chung kai ta Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu te chibai le thau ule Manipura zofa te boina kal chome ka har satna antok chome zela lamka khopui chunga boina lian tak mai ha chuana chan Police Head Constable Siamlal Paul lamka SP Suvanan Survein suspend order ati chuakha cancel turin ITLF ta chuan hun an peya darkar somni palichunga cancel turati ania mase hei hi ti lotlin anilawa heti ruala anthil phut jingami SP hian darkar somni palichungin lamka chua san turani ti tele boina chua jana Central Force te mipuite kap tura thu petu Deputy Commissioner S Darun Kumar po chuak turin ti ani boka mase darkar somni pali hun anpek chung hian heng anthil phut jongjong hi ti lotlin ani lo wangin ITLF chuan thu chua an siama thu chuan lo siam masaka anthil phut ta hi ti lotlin ani lo chuan district pumpuya sarkar office jongjong kharvek ani don ani tin han lo puang jar towa ti chuan he anthil phut hi darkar somni pali chunga ti lotlin ani tak lo wangin voin February ni somle pakua thotan ni tang hian office jongjong te khar turin thu chua an siam ta ani mase office khar jinga hian heng institution pathum financial institution te medical institution le educational institution te chu office khar tur jinga hian hantel vedon lo ani hetiang hani meklai hian voin khan Manipur State Chief Secretary Dr. Vinod Joshi chuan Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF 10 District Pumpuya Sarkar Office jongjong khar tura thu chua an siam hi thunai tu authority rang ten an hret puina tellawa thilti ania sarkar thunai tu te ramti na tellawa Sarkar Office jongjong khar tura thu pek an chowang hian district tina magistrate tele Superintendent of Police 10 atrul danang zela mala turin hret tiran ni atia hebaka hian no work no pay tin office kai lo le na thok lo ta na hian lo pe ka ni don lo ani ti apong jar joi ve boka vau khan na tak mai chief secretary hian aron nei ngala hetianga meitei sarkar ne na athara hanin ngur chole mek la hian nizan khan mun ranga in ka na athenga lamka frontline suknuwa silai mut chu asura ni ringot maya in ka na lian tham tak mai achuaka masa in ka na mun hi ahlat deuh hlaka wangin liam tur le nunna chan hi alelam le lama hian in kana huna telve ngei te poin hriat mai thei an nei rilawa kan soi fo thin tongin suknu frontline a hian zofa ten tranan khona mun le meitei ho ten tran han khona mun in kara hian kan lua chin ram hani ti chiang mm2 kan pi le pu te tranga trongka kan lo in lan chon thin luilian tak mai pakhat run lui awma Mizoram State ta kan zirlai bua po run lui lan na hi mun tam taka alawam to thin ani tichuan in kana mun hi anin lat jong kan hriat thiam thaidan tur chuan run lui hi alian lea man ro tel lo chuan tu tan ma dai kaya han hleu kai rual chi ani lawa tu tenemo National Highway 4 lane tian soi kongpui hanron lai vengot ai hi chuan azaw viawa chu tiang tiat le ka zaw 4 lane hi chu run luya hian enge mozat alengani tichuan ni jana khan ralha takatranga inka pin thimhlim vela phaika chuan silai muleng vel hatam hlea asura ni ringot maya mase run lui ralelam le lamatranga inkap anni wang hian kan unaw zofa telama le meitei lama hian nunna chan le hliam tur khi anom talo ni in ahriatani meitei ami screen thauta hian anthil tumber hi engeni tang ti hriat ni lo ma sela mun tam taka in ka na an cho chuawang hian tun nai chawa hian hanti mai lo ti hi achianga zofa te point hanti mai bik lawa chuwang chuan ti mai lo ve chu nasa tak taka in ka ton na hi akhat tokin atheng ta deuh renga voina chanchin kan buat sailai tak hi chuan in ka na hi an chol lai lok ri ani ti chuan ni jan lampanga khan chikim newsin report an pek dan chuan More lampanga meitei police commando te anchele ta
hei hian zofa te poi a khoile ta ani report kan dona tanga kan thret dan chuan ne zan thim hlim vela tang khan meitei police commando te hian engthile moti antum nia hriat ania in singsa in chat chua tumang takin anin buat saya churin hlalna chu a takin a thlengta meitei police commando te hian border town poimo takmai zofa te lualai more towna hian chikim veng lampanga meitei police commando te hi ankalta ti chuan chikim venga puang khul maring le anupui lingchahat te chenain chu an hal sakta ani hetianga thila thenna mun tak hi more chikim venga ADC complex bullok ania ti chuan poi khoitu te hi chiang taka langta chu more chikim venga ADC complex a hian meitei police commando te in khuarin helai munatang hian operation hi anei thin ani mase vanai thak takmain hein nei tu te puang khul maring le anupui lingchahat te hi boina wangin munral muang zoka an sahim na zongin an lo chuak towa ina hian anom lo hlawa hetiang ani wang hian hein kanga wanga nunna chan hi anom talo ani nizan lama report kanton thren khata chuan electric supply po more tawna hian mun thren khata chuan harsatna antoka kangmei chuak hian electric power hi onani chuan mundanga kangmei chuak na satak asiam theiwangin power supply chungchanga hian harsatna annei pha voinlama hian kangmei chona hmuna line omte endik tur hian nathok tu te kalantuma mase meitei police commando te hian rem antidon ti chu chanchin kan buat sailai hian hriat thei halani ri lo ani hetianga zofa te chena hmun area hrang buaina athlen mek laile kangpokpi district lama po meitei hoten in ka na akhat to ka anla cho mek lai hian meitei army screen arambai tengol hoten uncontrol communal chief minister Biren Singh le akai khruai sarkar chuan zofa te wawin nathok lo chuan lo anla don lawani tin voin hian anpung jar mek ka engtin nge thilakal zel don ti chu ngai tu tham tak atling chho mek ani kanunaw Manipur state ta zofa ten harsatna lian tak mai tunhai chwa hian meitei rala katangin antong meka heiwang hian tranpuina sumpo kan khon lo nain rainbow mizo channel chuan Manipur state ta zofa kan unaw kumlama upato deu internal displaced people anti mun himzoka rontlan chiate saipum khuwa omek ta chuan in hlona tur hanei theilai nia mun phia kekin hanin hloa heng hanin hlona tang hian saipum khuwa internal displaced people IDBP ta chuan Manipur state ta phaimol khuwa ralmatonga omek te tranpuina turatan cheng singkhat jasari rainbow mizo channel akauna hanron chungluta hei hi voin khan phaimol village cha lodong tu turatana andu te hnena rainbow mizo channel chuan kanhlan felta ani saipum khomi puitele an khuwa an sahim na zonga rontlan chiate khosakna harsatak noya in hlona anei chun atanga tranpuina sum hetianga hanron pe thei hi kanlom hlea alomom kan ti tak jata pathianin ompuin malsomna avurzel turin du sakna kanhlan bok ani heti rol hian kan soilan teltram du chu Mizoram state chunga mithren khatle polthren khatten zofa zongjong te hi tha khat chungkwa kanni wanga in sui khom zai rel tur kanni mek lain thu chiar nom lem lo tak mai thu chua then khatte kan muwa kan sa khona le nama kan har atule mem lain chuin pum khatna athlen theina tur ti che thei zong thil then khat mu tur aum hi apoi kan tia zofa ta jinga munral muanga chengten mani samim no porna tur le mani ma khwa chau thira ma kan lani chuan hei hi afut lon ting don lo ani kan unaw Bangladesh samit te Myanmar mi te Manipur state te Tripura le India ram mun sang om te theitop chua kan lo tuam hlom hi atul hlea kan rama hian mun ol kan nga ema kan lu seng lawa kan del chin kan lu lai ni lo ram ol te chu kan thenom state thren khat ten mineral sakin min chu pui me ka reserve forest hian tuin nge thunai berti te hi kan chut chian apoi moa reserve forest kan nga lutuk te hian kan ta na thalo thil athlen thaya heba ka hian kan state chunga khovela hei hi karamani ti turpo neilo foreigner chakma te
autonomous district kan siam sakringot po hi thil ngai mom tak ania Mizoram social organization frang throi tu te kan state sarkar ngai po hian heng kan unaw te po ni lo thla tu te tang po inzom na pakhat ma nei lo namdang ten kan kuat ta le kan ram te min chu pui mek lai hian kan vei tur dik tak le kan dodal tur dik tak dodal lawa ani lo zok lama ke kan pen ani chuan nama kan har lawanga nama kan har lawani chuan ram din chuana aum thei ngai lo ani Kovela namro pui le ramro pui ding chok to te Israel te France te US te China te le Russia ngai po hi han thlir tai la Kovel mun sang sanga an mi le sa an una wom te chu ho turin an ko deuh ranga ramlen nam mangai tu ten nun na an chan pha treu to ani tuna po hian Russia thil dik lo a thleng ni in mi pui ten han thria Russian opposition leader anti-corruption activist nibok Alexei Navalny thina chungchanga khan mi puiten kotlera protest anaya haiwang hian voin lama update a chuan Russian police ten mi pui zali chuang zat mai hanman to ani Alexei Navalny thina thilmak tak tak thleng hi han thlir zui lokila Alexei Navalny thinua hian Russian President Vladimir Putin hian enge hati le don ti chungchanga hian leader tam takte ngai athalawa ami pui tam takten lungai taka Alexei Navalny thina wanga hun anman mek lain President Vladimir Putin chuan Chelyabinsk regiona Ural Sitia industrial plant pakhat atloa factory workers tenhena chuan fiam thu te thoin limhmel putakin haum reng thaya heiwang hian annai vayami te po an hroi tu then khat te chu an ngai athalawani enge chan niang ti chu han chui zel taila Russian media lian tak mai Meduza chuan an soidanin Alexei Navalny athia tranga darkar somni palinua khan opposition leader Alexei Navalny ruang hi abawani anti athi dan chui chianga investigation nei tur hian US chuan rotna alo nei to boka world leader strong ten thudik khriat chuangai duin athi na hi chui chiang turin natakin annor boka Masa investigation hi ankalpuini chuan Alexei Navalny nupuite aloyar tele athupuang tu te hian an hriat puive angaya masa tun thleng hian ama nei tu reng au kilte anupuite le mi tu main Alexei Navalny ruang hi anlam mutalo ani Meduza hian an soizeldan chuan Russian propaganda network RT chuan February ni somle paruka Alexei Navalny athi thu puanani nuloka khan athi chan hi athi sen khalawangani tin thu anthe dar chiama mase Russian media Meduza hian Dr. Chisang te interviewin kanzot chiang hala Alexei Navalny chunga hian hetianga thisen khal thutawanga thithut tur hi chuan thil thleng thailo top impossible ani anti ti chuan thil danglam tak tak mai athlen chunjom zela Russia taima Indonesia khan Alexei Navalny nule aloyer ten Arctic Circle atana mun hi anvatloa taninan hathoktu te hian tanin chunga hian aum tolowa Alexei Navalny ruang hi mithidana moka selekat khuwa thon hani toni tin hanlo hril ani tichuan ruang tal hi mungai tumin Navalny nule aloyer te hian selekat mok hi anvatlo leta thilkhan dan rin hlal na chu alian tatil tiela selekat mok hi khar alonia selekat ta mithidana huna kongkhara phone number anda chu aloyer hian akhol ngala anlo chang ngeya mase he mithidana huna hian Alexei Navalny ruang hi aum lawani ti anlo hril ani hetianga thila thlen mek lai hian Navalny lawyer dangta chuan Russian Investigative Committee chu anlo bepop boka Alexei Navalny ruang hi achung te na hlan turin anlo ngena mase Russian Investigative Committee hian investigation zongjong hi kalpui zo vek ani malo chuan arwang hi achung te na an pe chuak don lawani ti anlo hril le ani hei baka hian Russian Investigative Committee hian investigation zo fel ani toa zirchena zongjonga hian dan bo chiat na criminal activity engma mu ani lawani tin Navalny lawyer te na hian anlo hril to ni tin
Navalny Press Secretary Kira Yermis chuan alo puangzar to bok ti chuan heti chin ringota po hian authorities sang po ni lo Russian Investigative Committee ten an thu soi hi ain kal tatlat mai ani ti chuan ngai athalo ta tiala mipui te an lungoi lo tial boka Russian mipui te chuan Alexei Navalny chunga thil thleng chungchanga hian diktakin rorel na kengko turin Russia sarkar chu an phuta protest an nei tranta mase heti lai po hian Russian media Astra channel chuan select karta mithi ruang dana hmuna Forensic Medical Examination Bureau na thoktu ta chuan select karta mithi ruang da khom na moka hian tanina thi ta ruang hi voikhat ma lak ani ngai lowa tuntuma po hian eng ruang ma helai hmuna hian alo thleng lawani tin an puangzar ani ti chuan investigation zo felani towa athi chan po chutiang chuni tia an hrilvek ton hnuah hian investigation a zo fel malo chuan arwang hi achung te hnena pek arem lawani tin an puang le kha ania ti chuan hemi hnuah hian thil thleng dang awm le ta Russia Alexei Navalny a tho puite Anti-Corruption Foundation na director ni na chelmek tu Ivan Zhdanov chuan Arctic Circle athi na mun tanin Iowa representative pakhat chuan Alexei Navalny nu le afa panena natna chikhat rang taka thi thut thaina avei thut awangin nunna achanta ni tin an hril le ani ti chuan a chungta hi bum kwalan ni nge eng thil chiang e thlengti hi mipuiten han ngai vental hea Alexei Navalny ruang hi mu an phuta achungta hnena lan turin sarkar hnena hian an beisaya demand an siama protest an nei tatluk maya ti chuan the Moscow Times chuan Alexei Navalny ruang hi achungta hnena pek ani lova khoi hmuna ngeom ti po tun thleng chuan hriat alani lova heiwang hian Russian puithiam pakhat chuan Alexei Navalny Memorial Service nei turin rematini ti Alexei Navalny nupui hnena ashrila ti chuan hemi hnu hian Navalny nupui hian Facebook lampanga ron posin Alexei Navalny Memorial Service chu nei ani donani tin harun puangzarta mase hemi hnuah hian thil thleng mak tak mai awmzui le ta Russian President Vladimir Putin a chenna hmun St. Petersburg a puithiam hna thokmek tu Grigory Miknov Vaitenko chu Memorial Service a hian hun hmangtu tur ania mase beisailo takin Russian police te anron lang thuta puithiam high priest Grigory Miknov Vaitenko ina police te hilutin ama hi anmanta aina tranga lalote naivai taka khungkran anitani hei hian world leaders te ngai ati thalo tiala Russian mi puite ngai po athalo tial boka mase hei chau hi thil thleng halani talo zui inrinizan zanreito takmaya khan an khungkran na hmuna hian puithiam hian stroke anei thuta heiwang hian ni khokhrelawin haum zuyani ti anon puangzar le ta he thila thlenvele hian helai hmun nai vayom Russian police station number 43 chu Navalny lawyer pakhat Vishnevsky chuan abepop ngala Alexei Navalny hriat rengna Memorial Service an neina hun mangtu tura an ruat puithiam hian stroke anei ani ti chu anron soita ti chuan police ta hian ambulance an ko mai lawa lawyer hian ambulance sakauta puithiam din mun hi alo thawak to lo khop maya chuwang chuan hospital intensive care unit ICU a dalu ngal ani the Moscow Times hian han soizeldan chuan puithiam ber hian harsatna tokma sela St. Petersburg a hian Alexei Navalny thlop tu mi puitam taktele achungtanen puithiam dang ruain helai hmuna hian Memorial Service hi an mangtlang ta tho ani mase Alexei Navalny Memorial Service an manna hmuna hian mi puiza somsari zat mai police ten anron mana khungkran animek ta Alexei Navalny thina chungchang kan video danga kanron report to a khan kumsang hi somni le pakhat January tha khan Siberia tur shai nia hriat ania anram chung damdoina te enkol ania mase athi leklek to wangin aloyar tele achung ten mundanga enkol turin hanla chuak thai hrama ti chuan German doctor thiam tak ten anen kol zuita heta hian military grade Kovelin man arem ti lo tur hlom tak mai nerve agent anti
Novichok sulnu an muvangin hetur manghian Siberia hajin lai khan turashai ania athing puina khan anpol ani rin ania thildang engma ai lawa athen na hmuna hian amel khret ngai lo mi pakhatin thingpui haron peya chu chau chu ain chun ania tichuan thingpui hain zovele hian Siberia tang hian Moscow lampana thlok chok le turin thlona alut ngala thlona athok kangtan che ti hian ni khokhrelawin atlu zui ta kha ania pilot po hi thlok chok zui lawin atrum le taria tichuan toy zongin hunrai tak chung Germania khan German doctor ten anen kol nuwa Adam chok le thai talhawa mipui tam tak le Russian doctor tam tak te chuan thingai tura an ngai nuwa German doctor te hian anun na an chan thai hlawa military grade tur hlom tak Norwegian Novichok hi an mang nge ani ti German chuan apuan ta ka wangin German le Russian kara khan borok sausang tak awm man ani ole tun huna hanlet le taila The Moscow Times chuan an soizal danin Alexei Navalny thlop tu mipui tam tak ta chu an thin rima an sarkar Russian Federation chu tol that tu ni tin han au chuaka ama khan Alexei Navalny hian athi pui trap khop har satna atona khan turnu ma mu aloni towa heiwang hian tuntuma thina po hian tur hraiani mipui ten han ringa hroi tu then khat ten han ring boka western ramsang sang hroi tu ten athina chungchanga hian Russia sarkar demna thuchua an siam boka Arctic Circle atan na hmun tan in remote Siberian prison colonia anu Lyudmila le aloyer te anvakal khan arwang hi an mu an hlawangin truck mangin man mo takin arwang hi tanin chunga tangin an phur chuakani ti Alexei Navalny spokeswoman Kira Yermis chuan The Moscow Times nena ashil ani Yermis hian asoizal dan chuan tuna chuan arwang om na hmun hria hi tuma anum talwa anni ho hian Alexei Navalny an thana hian eng method nge an man ti hi hriat chua an hlawani ati Alexei Navalny thina chungchanga chanchin kan buat sailaya thuthar bara chuan Russian media Meduza hian Russian mipui zongjong deu thoin Russian Investigative Committee te hian Alexei Navalny ruang hi an kola anda thranin an ringa heiwang hian mipui singli sangruk chuangjat pungkhomin Investigative Committee te hena hian Alexei Navalny ruang hi pechuak turin an ngena Russian Human Rights Commission lampang point rampum huapin Russian opposition leader Alexei Navalny ruang hi pechuak thoi turin campaign an nei mek bok ani